Ibihe byiza tutabakunzi ba Inidoc Rwanda nibwo bana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi bigaruka ku makuru atandukanye ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye tugenda tubagezaho. Minisitiri w'Ingabo mu Rwanda bamwita Juvenal Marizamunda yatangiye kuyobora Minisiteri y'Ingabo mu Rwanda kuva mu kwezi kwa Kamena mwaka 2023. Ese ubundi Juvenal Marizamunda ni muntu ki? Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka ya Minisitiri w'Ingabo mu Rwanda bwana Juvenal Marizamunda. Turebe ibyo yize, ibyo yakoze ndetse n'ibindi bitandukanye kuri we byadufasha kumumenya. Icyo nagusaba ni uko wabana nanjye kuva none tukaba twagera ku musozo. Kandi mba rugambira ugeze kuri Inidoc Rwanda nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajyana natwe ibiganiro byacu bya buri munsi tuba twabateguriye. Uko nemeza ruguru amazina ya Minisitiri w'Ingabo mu Rwanda bamwita Juvenal Marizamunda. Yavutse tariki ya 2 Ukuboza mwaka w'1965. Yavukiye mu cyahoze ari Perefegitura ya Gikongoro, ubu ni mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Inyandiko zihari zigaragaza aho yize amashuri abanza n'ayisumbuye, gusa zigaragaza ko Juvenal Marizamunda yize amashuri anyuranye ajyanye n'iby'umutekano ndetse n'imiyoborere. Inyandiko zitandukanye zihari zigaragaza ko mu masomo yize harimo ajyanye n'igisirikare ndetse no gukemura amakimbirane mu gihugu cya Ghana mu ishuri ryitwa Ghana Institute of Management and Public Administration. Aha akaba ari hagati y'umwaka 2012 n'umwaka 2013. Akaba yarahakuye impamyabumenyi y'icyo cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'imiyoborere. Yize kandi mu ishuri rikuru rya gisirikare mu gihugu cya Ghana ryitwa Ghana Armed Forces Command and Staff College. Juvenal Marizamunda kandi icyo wamenya nuko afite impamyabumenyi y'icyo cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'imibanire mpuzamahanga na diplomasi yakuye muri kaminuza ya Mount Kenya University. Inyandiko zigaragaza ko Juvenal Marizamunda yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda mu mwaka w'1986 ubwo akaba yari afite imyaka 21 y'amavuko. Nyuma yo guhabwa amahugurwa y'ibanze ya gisirikare yahawe ipeti rya Second Lieutenant, hakaba hari mu mwaka w'1990 ubwo akaba yari afite imyaka 25 y'amavuko. Mu ngabo z'u Rwanda Juvenal Marizamunda yakoze imirimo itandukanye irimo kuyobora amatsinda ya gisirikare kuva kuri platoon kugera kuri batayo. Yakomeje gukora ibikorwa bitandukanye mu ngabo z'u Rwanda kuko yanabaye umuyobozi wungirije w'ishami rishinzwe kubungabunga amahoro ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda RDF. Kuva mu mwaka w'1990 yakomeje gukora imirimo inyuranye ndetse anitabira amasomo n'imyitozo ya gisirikare ku rwego rwo hejuru aho yanageze ku rwego mpuzamahanga. Kuva mu kwezi kwa 7 mu mwaka w'2005 kugeza mu kwezi kwa 2 mu mwaka w'2006 Juvenal Marizamunda yayoboye kampani y'igisirikare cy'u Rwanda yabarizwaga mu butumwa bwo kwigarura amahoro mu gihugu cya Sudan mu ntara ya Darfur. Kuva mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'2009 kugeza mu kwezi kwa 3 mu mwaka w'2011 Juvenal Marizamunda yakoreraga mu murwa mukuru Khartoum ku biro bikuru by'umuryango w'abibumbye aho yari umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe ubutegetsi n'abakozi ibizwi nka G1. Mu mwaka wa 2014 Juvenal Marizamunda yari afite ipeti rya Lieutenant Colonel. Gusa muri uwo mwaka nibwo Juvenal Marizamunda nibwo yimuriwe muri polisi y'u Rwanda, Rwanda National Police. Aha muri polisi y'u Rwanda yahawe inshingano zo kuba umuyobozi mukuru wungirije wa polisi y'u Rwanda ushinzwe imiyoborere n'abakozi, ndetse anashyirwa ku ipeti rya Deputy Commissioner of General of Police, aho yakoze iyo mirimo kugera mu kwezi kwa Mata mu mwaka 2021 ubwo Juvenal Marizamunda yahabwaga inshingano nshya zo kuba umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa RCS. Inshingano za RCS ni inshingano yakoze kugeza ku itariki ya 15 Kamena umwaka 2023 ubwo agerwaga Minisitiri w'Ingabo mu Rwanda, maze akahita aba Minisitiri wa 11 wayoboye Minisiteri y'Ingabo mu Rwanda kuva u Rwanda rwabona ubwigenge. Umwanya wa Minisitiri w'Ingabo mu Rwanda ni umwanya wanyuzeho abantu batandukanye barimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Icyo gihe Paul Kagame akaba yari afite ipeti rya Major General ndetse icyarimwe akaba ari na Vice Perezida w'u Rwanda. Paul Kagame yabaye Minisitiri w'Ingabo mu Rwanda kugeza mu mwaka w'2000 ubwo yasimburwaga na Brigadier General Emmanuel Habyarimana wabaye kuri uwo mwanya kuva mu mwaka w'2000 kugeza mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'2002 ubwo yasimburwaga na nyakwigendera General Marcel Gatsinzi wabaye Minisitiri w'Ingabo kuva mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'2000 kugeza mu kwezi kwa 4 mu mwaka w'2010 ubwo yasimburwaga na General James Kabarebe wabaye Minisitiri w'Ingabo kuva ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'2010 kugeza ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2018. Agahita asimburwa na Major General Retired Albert Murasira wabaye Minisitiri w'Ingabo kuva ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 2018 kugeza ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 6 umwaka w'2023, aho aribwo yasimburwaga na Juvenal Marizamunda ariwe uyoboye ubu ngubu. Wowe ubanye nanjye ushobora kuba wibaza impamvu iyo turi kuvuga amazina ya Juvenal Marizamunda tutongere ipeti yari afite mu ngabo z'u Rwanda rya Lieutenant Colonel.
Impamvu twavuga byaterwa n'impamvu nyinshi, gusa iyo urebye mu iteka rya perezida nomero 044/01 yo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2020 rishyiraho sitati yihariye y'ingabo z'u Rwanda mu cyiciro cya gatanu cyaryo mu ngingo ya 45 isobanura ibijyanye no kwimurwa k'umusirikare mu zindi nzego za leta. Bivuga ko umusirikare ashobora kwimurwa mu rundi rwego rwa leta mu buryo bwa burundu cyangwa bw'agateganyo. Ni ingingo ivuga ko umusirikare kwimurirwa mu rundi rwego rwa leta biba impamvu yo kureka umurimo wa gisirikare. Ibi ni nabyo byabaye kuri Juvenal Manizamunda kuko yeretse umwuga wa gisirikare ubwo yajyaga mu gipolisi cy'u Rwanda, akaba ari nayo mpamvu ipeti rye rya Lieutenant Colonel ritajya rigarukaho nka Minisitiri w'Ingabo mu Rwanda. Minisitiri w'Ingabo mu Rwanda Juvenal Manizamunda afite agahigo ko gukora mu nzego zose z'umutekano mu Rwanda kuko yabaye mu ngabo z'u Rwanda, aba muri polisi y'u Rwanda ndetse anayobora ikigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa RCS. Mu buzima busanzwe Juvenal Manizamunda ni umukunzi wa siporo kuko afana ikipe ya APR FC mu Rwanda, akaba umufana ukomeye ikipe ya Olympique Marseille mu gihugu cy'Ubufaransa, mu Bwongereza agafana ikipe ya Arsenal naho mu gihugu cya Espagne akaba umufana wa FC Barcelona. Ku bijyanye n'umuryango, Juvenal Manizamunda arubatse, afite umugore n'abana 4. Ni ibingibi naguteguriye kuzana n'amateka ya Juvenal Manizamunda uyobora Minisiteri y'Ingabo mu Rwanda. Reka ngushimire wabanye nanjye kuva ku ntangiriro z'ikiganiro kugera ku musozo. Reka mbwire ngo nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Initalk Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Kabwire ngo nimba kunze ibyo dukora ubwa mbere ugeze ahangaha, washaringa inshuti na bagenzi bawe ubundi tugakomeza kwagura umuryango mugari wa Initalk Rwanda. Reka mbwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.